Beritakanku sebelang dunia berita si meriah. Pujilah Tuhan, oh kerina bangsa-bangsa, pohagalah Ia, oh kerina suku bangsa. Beritakanku sebelang dunia berita si meriah. Kelengatena megegahkan, kesetiaanna tetap rasa lalap, pujilah Tuhan. Beritakanku sebelang dunia berita si meriah. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku kap dalam ketuhu-tuhun dengan kegeluhan Nina Tuhan. Ise pela bancindahi Bapa dilaraku. Alleluia, 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 alleluia. Berita keriahan simbelin ipeseh Yesus man kita ibas wari minggu semal si pe-20 sadakan enda. Perbahan kerina nge iselamatkan dibata. Penungkunan ajar-ajar nang dangi Yesus mekap. Oh Tuhan, sitikin ngenca sini selamatkan. Maka jawab Yesus, rusahalah kam bengket arah pintun si picet kitik. Maka jawab nang dangi penungkunan endai mekap labo sitik ngenca sini selamatkan. Kitab Nabi Yesaya ndai singgoi bagi kita ndama sada jabab nang dangi penungkunan sitikin ngenca sini iselamatkan. Ipetangkas Nabi Yesaya cakap ibata nina, reh aku guna empepulung kerina bangsa idur kerina cakap bahasa nari. Janah reh me ia jana idah napei kemulianku. Ibas Yesaya 43 ayat 5 sehingga 6 petangkas namaka dibata maba mulih sinursur Israel ibarat bagai pi timur i utara bagai pi selatan nari. Janah guna siekap maka isikapkan dibata sadalakon pesta si dempangan entabah bagai pe anggur inemen pilihan. Enda terjadi idatas deleng dibata si badia. Iselamatkan dibata menda kerina bangsa manusia idur kerina doninari arah 4 mata angin. Tapi si jadi masalah enda mekap
Pengalauan ibas manusia nari, si langit ngalawi, si langit ngalau-ngalau usaha keselamatan di bata, si terjadi erkiteken Yesus Kristus. Buai ngasini iselamatkan. Tapi kala si tek akap nabana maka nggo otomatis ia selamat, ainda makarisila selamat. Lang adi ibas Tuhan nari kerina tinepana ainda uga papei iselamatkan. Tapi uga pusuh manusia ainda ngalo-ngalo perbahanan di bata ainda pe ikut nentukan samaka ia jadi kala si pudin entah jadi kala si leben. Kala si enggo erkini teken nai nari ibas nini nari, tapi adilah yang megenggeng salu tutus dalan kendalan kekelengan, maka ia pagin go arah pudi nimai li denga proses si deiban. Lit kangenda kala si tek nang dangi Yesus lagi nai nari ibas nini nari, tapi megenggeng dengan rati tustus ndalinkan kekelengan seh ngasa kedungenna ainda menjadi kala si arah lebay si ngenanami keselamatan. Si bagainda rupana rusur ngesi idah ibas pasangan keluarga si itarikna entah deharana entah perbulanganna ku Katolik. Si enggo Katolik ejine sidungna kisat ku gereja. Tapi si reh ainda tuhu-tuhu mejingkat jana jadi kala Katolik si luar biasa jingkatna. Turang rasenina kekelengan pintun mengketi keselamatan ainda dalan si mandalanan guna mengketi keselamatan ainda kitik dengan pepicet sebab la mekatep idalani kalak. Tapi dalan kubas kebenain kematen ainda belang dengan mejile kape mandalanan baliras dalan tol. Dalan kubas kebenain kematen ainda ai mekap kidaram kesegundoni si entabak ibas doni ainda janah nulak penegu-negun ras pengajaran di bata. Memang tuhu payo adi tupung iajarkan itegu-tegu iban gelah disiplin uga papelain dan tabah. Tapi kencadung kencasiei maka dat nanam nan tebu. Ainda labolit bedana ras kala sisangana sekolah. Latih kelakap narlajar irawarawai guru. Tapi kenca lulus lanai keteralang tabahna. Apakah jelma si bagainda bujur peintar dengan jago dahin ngasindarami ia labo ia si kidaram dahin. Bagai kape kita ibas kegeluhan enda melala ketuhu ragamna pengajaran penegu-negun disiplin sini berikan di bata kempak kita sienda krina sinanami bagi silang kegeluhan sirbahan sakita rebagesna ngangkai dengan ngenanami kaikin ertinna kegeluhan kesusahan ukur si picet tupung kita talu pinakit ndabuh kita jana sideban na ainda rusur kel ipake di bata dalan guna mempersingeti kita guna negu-negu kita guna ngajari kita karena kegeluhan gelahna erdeher namin kita ras di bata jana selalu bagai sidalani dalan-dalan di bata
maka megenggenglah kita ibas dalin si muhuli dalin di bata. Menmondah kam perlu enda si ukur-ukurkan. Adi lenga i alowi di bata totonta, sabarlah. Dengan ingatlah la kam ngencasir totom, lala si deban sir totom. Ulah kita jungut-jungut, tupung toras pengarapan ta lenga tempat-tempat ibrekan di bata. Sebab di bata lit denga mungkin ipelebay na toto si deban singgo mino tep wari. Labo kita saja ngencasir toto. Maka sabar kita, janah lalap kita ngit ngatakan bujur man di bata. Rusrukel la kita sedar, maka ibas toto pe kita enda mon egois nga kita lebih-lebih di bata. Kita siakap si penting nakal, kita siakap si istimewa nakal, maka toto ta enda meter-meter min dibagikan di bata tenda. La siarap la si teh maka kepekan tupung tempat-tempat dekah maka ia lowi sangana isikapkan di bata si terulin dengan terbelinen man banta asangkan sini pindo kita maka ulakin siakap kita si istimewa nakal. Sebab nina ula kap dukam jelma spesial nina. Sebab jelma labo nasi goreng idalit nasi goreng spesial. Turang rasenina kekelengan. Pedah Yesus rekiteken katana baswari si sendah mekap robah guna mengketi kini rajaan di bata. Saja genduari enda adi robah ningen kisat kalak megisa sebab tempat-tempat robah enda ngutuhu tempat-tempat kita leben harus erdosa ersalah. Memang tuhu kini adi nadingkan kesalahan janah lanai ngulihi perbahanan dosa enda sada bagin robah. Tapi lebihin kasangken nadingken sila mahuli robah enda pe ertinna reh megenggeng na kita reh meriah namin siakap dalanken dalan-dalan kekelengan si engkau dalani kita sedekah enda perlu kel si pekusur-kusur ibas pusuhta sebab enda ma tuhu-tuhu isina tobat. Sadanari bagaimana nasi penting mungkin man kita. Menurut rumus fisika, tekanan berbanding lurus ras gaya nih. Jadi, adi melala siakap bas kita tekanan, banci jadi enda perbahan buai sange jine gaya anta. Maka ulanai melasa gaya. Keselamatan di bata terjadi ibas paksa enda labo kari entah pe pagin janah alu bagai tobat pe enda terjadi genduari nge labo pagin tupung nang dangi matai bagai enda nina tupung reh udan rintik-rintik ingat mantan tupung meder udan ingat kai singgo lewat kenangan tapi tupung banjir ingat Tuhan turang rasenina Tuhan ringan i tengah-tengah ta genduari pace ebene dibatasi mada kuasa masu-masu kam krina Bapa ras anak ras kesah si badia amin.